An seachtain seo táimid ag fáil faoin ríthair Críochnaigh to finish. And the theme of our spellings is ábhar scoile, school subjects. So we're going to conjugate verbs into the past tense, an aimsir caite, the present tense, an aimsir láithreach, and the future tense, an aimsir áisteanach. And if you look there at the man, he's in the past, the present, and the future. An aimsir caite, the past tense. Críochnaigh mé, I finished. Críochnaigh tú, you finished. Críochnaigh sé, he finished. Críochnaigh she finished. Críochnaigh mar, we finished. Críochnaigh siv, ye finished. Críochnaigh siad, they finished. Críochnaigh, níor críochnaigh. An aimsir láithreach. Críochnaíonn, I finish. Críochnaíonn tú, you finish. Críochnaíonn sé, he finishes. Críochnaíonn she finishes. Críochnaíonn mid, we finish. Críochnaíonn siv, ye finish. Críochnaíonn siad, they finish. An gríochnaíonn, ní críochnaíonn. An aimsir áisteanach. Críochnaigh mé, I will finish. Críochnaigh tú, you will finish. Críochnaigh sé, he will finish. Críochnaigh she will finish. Críochnaigh mid, we will finish. Críochnaigh siv, ye will finish. Críochnaigh siad, they will finish. An gríochnaigh, ní chríochnaigh. Na hábhar scoile. Gaeilge, Irish. Béarla, English. Mathematic, maths. Star, history. Tíreolaíocht, geography. Ceol, music. Eolaíocht, science. Aline, art. Drama, drama. Carpidicus, PE. OSPS, SPHE. Creative, religion. So, structure oberta, the sentence structure. So we always start off with the verb, so críochnaigh, followed by ábhar, which is the subject, and then the ábhar scoile, the school subject. And if you want to add a time afterwards, that's perfectly okay to make your sentences more detailed. Mar shampla, críochnaigh sé Carpidicus. He finished PE. Críochnaíonn an múinteoir drama ag 10 o'clock. The teacher finishes drama at 10 o'clock. Críochnaigh mé eolaíocht le Ronan. I will finish science with Ronan. Agus tá mé déanta, we're done.